Ćao svima. Sada pokažemo malo advanced primjer kako bi obavestili cijela vaša mreža subagenata kada imate soba koja je nedavno otkazana, da bi oni to ili prodali, da ne gubite prodaja, ili kada imate neke promocije, last minute ili tako dalje. To se radi u marketingu. Sad, tu imamo mailing lista subagenata. Tu definiramo neka lista od subagenti koji sa kojima vi spodelite. Ovako, primjer, ovo je 6, ili možemo da to ovako i tako dalje. Kada se lista uradi, idemo potvrditi. Ova lista subagenata koristimo u svaka mail, automatska grupna mail komunikacija. Šta znači to? Evo otkažene sobe. Ove smo otkazali danas i ukoliko želimo da pošaljemo mail, samo kliknemo tu pošalji i sistem pošalje automatski mail gdje piše koji tur operator ima slobodna soba, koliko slobodne sobe ima, koliko kreveta, koja je cena gdje i gdje se nalazi vila i koji je termin. Ja ne bih htio da kliknem pošalji pošto mail će se pošalje. Imamo tu dostupne sobe, ovo kada radimo prodaja u toku sezoni i recimo da je 1. jula, sistem daje sve sobe koje su nama dostupni u naredni 15 dana, a su nama na fiksni zakup. Isto možemo kada kliknemo pošalji mail, da se taj mail pošalje sa lista na sobe na svaki subagenat. I imamo isto tako sobe na last minute popust koji se označi na popust za naredni 15 dana. Isto case je isti za kada u ljeto radimo prodaje, ovo možemo samo kroz jedan klik da obavistimo cijela lista na naše subagenata za trenutno dostupne sobe i trenutne akcije. To bi bio to. Hvala vam puno.